Kada aja mau tek di aja melesi pelolo ko na pala cek gitu retuk di napa pelolo sih. Dia lipat to ka boy. Lah pasti Muhammad ang Hancur jembatan. Kaya ni palipunan. Kaya sa berinak siya. Allah. Selok satu. Manaksan ni. Pero tutaring dan na palurakas. Chalo. Ay, lapo yapo kala nangyabon siya. Bawda. Kada aja mau tek di aja melesi pelolo ko na pala cek gitu retuk di napa pelolo sih. Dia lipat to ka boy. Lah pasti Muhammad ang Hancur jembatan. Kaya ni palipunan. Kaya sa berinak siya. Allah. Selok satu. Manaksan ni. Pero tutaring dan na palurakas. Chalo. Ay, lapo yapo kala nangyabon siya. Bawda.